Nizan Khan Europa Domestic League sang khel chun zomania chuta match result le akentel te tuntuma hian kan soi vele donani France Football League sang ber League 1 atang hian chanta ila League 1 ani Nizan Khan match league khelania lensin sikhat fain an mikhwali harfan hneya Paris FC le an mikhwal Marcela chakjok omlovin gol ni veve khungin ani hne to ka Lorient in gol khatin nante san hne boka Monaco in silifain an mikhwal Rennes an sop thungani zanina League 1 hi khelchun zom le turania dar sari le chanvea Lyon in lil mikhwalin dar kwale mini samli panga Angers in match an mikhwalanga ni simbres mikhwalin Toulouse in Auxerre an mikhwal don boka dar khatle mini sompanga Strasbourg in champion lai PSG an mikhwal don ani tuna hian League 1 a lensin te bula ma an hruaya khel somnia point somli paruk an neya an mani hneiber tu PSG a in point khatin an sang ma se panina PSG hi khel khatin an khel tlema hei wang hian PSG hian zan ina point thuman hlo chuak ani chuan Lens le Berlin te bula ma an hruai chun zom thei dona zan ina PSG hi an tlom ani ero chuan Lens hian te bula ma an hruai chun zomang pathumna Marcel in point samthum pakwa an neya Marcel hian champion beseina anla nei ve de ti theiania palina Lyon po hian beseina chete chu anla nei arin oma an hnuaya om te bula pangana lila tanga an hnuailam zong hi chuan champion beseina an nei to lovani nizana ve khan Germania Football League sangber German Bundesliga matchday somni na khel chun zomania heta hian Leverkusen in khwalmola Frankfurt golthum gol khatin an neya Werder Bremen le an mikhwal Borussia Mönchengladbach te gol khat ve khungai hne tokin Hoffenheim in golthum gol khatin Union Berlin an hne boka Augsburg in gol khata St. Pauli hnein Mainz in khwalmola RB Leipzig gol khatin an hne boka Köln Wolfsburg sikhat fain an hne to bokani hei baka hian champion lai Bayern Munich in lanin Hamburg khelmola an lenglu ta chakjok omlovin an trin he matcha hian Bayern hin ball an changtam hleya in khel thunun tu jok po an nia ma se Hamburg hian counter attack atangin na takin an chule thin Bayern hi ball changtam jok ni ma sela goal shot nei tam jok an ni bik lova team pahni te hian goal shot tum som pali ve an nei ani gol khung ma sa jok hi mol nei tu Hamburg ni in minute somthum palina Fabio Vieira penalty goal mangin ma an hruaya minute somli pahnina Harry Kane an Joshua Kimmich siam sakatangin an sipur asut vele farsa fa chungnung jok anam lova second half Bayern in bultan thain minute somli parukna Michael Olise siam sakatangin Luis Diaz san Bayern ma hruai puya ma se minute somnga pathumna a Vuskovic mangin Hamburg in an sut vele a goldang lu bel talovin mi puisi nga sang sari pung khom ma a Hamburg le Bayern te hi gol ni ve khungin anin hne to kani Bayern gol khung khol Harry Kane hian gol khat akhung vele ta ka wangin Bundesliga season kal meka match somni atangin gol somni pahni akhunga assist tumli nei telin match somni atangin goal contribution somni paruk anei tling ta dera Champions League match ria da gol riat khung toin DFB pokala match thum atangin gol nga akhung boka DFL Super Cup match khat atanga gol khat khung bokin Harry Kane hian Bayern tan season kal meka match somthum pahni a khel tlingta a gol somthum paruk le assist tumli nein match somthum pahni atangin goal contribution somli te meu anei tling der to ani he match ha Luis Diaz pet goal tur siam saktu Michael Olise hian gol khung lo ma sela Bayern tan assist anei tam ta hleya Michael Olise hian Bundesliga a match somni atangin gol soma khunga assist som pasari te meu nei telin match a khel zat deuh tho assist aneya Champions League match riat atangin gol khatle assist tumnga aneya DFB pokala match thum atangin gol ni le assist tum khat anei tel boka Michael Olise hian season kal meka Bayern tan match somthum pahni khelin gol som pathum akhunga a gol khung tam lutuk lo ma sela assist anei tam hle assist si somni pathum te meu anei tling der towa chuwangin Michael Olise hian match somthum pahni a khela tang hian goal contribution hi somthum paruk loi anei tling der to zanina Bundesliga hi khelchun zom turania Daria da Stuttgart in Freiburg mikhwalin Darsoma Dortmund in Heidenheim an mikhwal don bok tuna hian te bula Bayern in ma hroi mekin khelsom ni atangin point somnga pakhat an neya point kwain an sang fala panina Dortmund hian khelsom pakwa point somli pahni nein pathumna Hoffenheim in khelsom nia point somli pahni vek an neya palina RB Leipzig in khelsom ni atangin point somthum paruk an neya pangana Stuttgart in khelsom pakwa atangin point somthum paruk an nei ve bok Bundesliga season kal meka hian Bayern hi an sang fal ta hleya
Bundesliga season kalmeka hian Bayern hen khelma bak match sompali chawan nei towa point kwalaya an san fal mek boka wangin Bayern hi champion le ngei tura ngai an nia champion chance an nei tha hle Italia Football League Sangber Serie A po khelchun zom ni in Nizan Khan Sassuolo in khwalmola pisa gol thum gol khatin an hneya Cagliari in silifain an mi khwal Verona an hne boka champion lai Napoli point thum hlo chuakin an mi khwal Fiorentina gol ni gol khatin an hne heme chai hian Napoli he minisom pakhatna a Antonio Vergara mangin man hruaya minisom li pakwana a Miguel Gutierrez mangin an khung bela mase minisom nga pasarina Fiorentina hian Manor Solomon mangin an sipuran su then hemenu hian boruak tangzual masela goldang alubel talova Napoli hian an mani khelmuala gol ni gol khata chakin point thum hlutak an hlo chuakani Serie A hi voin tlaidar nga atangin an khelchun zom dona Torino le lisin machonin Darsari lechan vea Como le Atalanta Darsom lechan vea Cremonese le Inter Milan Dar khat lechan vea Parma le Juventus te anin machon dona Thotani zanzan lai pel dar khat le minit sompanga Udinese le Roma in machonin Tholen ni zanzan lai pel dar khat le minit sompanga a Bologna le AC Milan anin machon don bok Tihian Serie A season kalmeka Inter Milan in khelsom ni pahni atangin point somnga pahni nein point nga in ma an roi fal meka pahni na AC Milan hian point somli pasari nein pathumna Napoli hian khel khatin an khel tama khelsom ni pathuma tangin point somli paruk an nei mek Palina Roma hian khelsom ni pahni atangin point somli pathum an nei boka pangana Juventus hin khelsom ni pahni atangin point somli pahni an neya parukna Como hian khelsom ni pahni atangin point somli an nei boka Tebula top 16 chau hi point somli thok chuak ling om chun niin Inter Milan chau hian point som nga an la thok chuak ling ani Spain Football League Samber La Liga a Alaves in khwalmola Espanyol gol ni gol khata an hne nuin Real Oviedo in sikhalfain an mi khwal Girona an hneya Osasuna le an mi khwal Villarreal a chakjok om lovin gol ni veve khungin anin he to ka Atletico Madrid po chakzo lovin Levante khelmola an leng luta team paniten gol an khung theilo awangin gol khung lovin Levante le Atletico Madrid te hi anin he to ka point khat vevea an lung oi atul Spain Football League Samber La Liga a champion lai Barcelona eroin point thuman hlo chuaka Elche khelmola lenglutin minute rukna lamin iamal mangin ma an hruaya mase minute somni pakwana Elche hian Alvaro Rodriguez mangin an sipuran sud vele a first half top don nei minute somlina a Barcelona hian Ferran Torres mangin an khung bel vele hunchan vea Barca hian gol ni gol khatin ma an hruaya second half a Barcelona bakin khung belin minute somsari panina Marcus Rashford an gol thumna hi akhunga goldang lu bel talovin Barcelona hian gol thum gol khata hne na changin point thum an hlo chuak he mecha hian Barcelona hian ball an changtam hleya in khel thunun tu jok po niin gol shot po tum somni paria teme wan neya he ta changa tum som hi gol zona an peta Elche in khel chunga gol shot an nei zat a in Barcelona in gol zona an pet ringot po hi atam zoka Catalan club ro pui hian phu takin point thum an hlo chuak ani zan ina La Liga hi khelchun zom turania daruk lechan veya Real Madrid in Rayo Vallecano an mi khwalanga Daria le mini somli panga Real Betis in Valencia mi khwalin dar som pakhada Getafe in Celta Vigo an mi khwalanga dar khal lechan veya Athletic Club in Real Sociedad an mi khwal don boka thotani zanzan lai per dar khal lechan veya Mallorca in Sevilla mi khwalin matchday somni panina amoran bok don Tihian La Liga season kalmeka Barcelona hin khel somni pahnia tangin point somnga panga an neya point li in an sang falta a pahnina Real Madrid hian khel khatin an khel tlema khel somni pakhata tangin point somnga pakhat an nei pathumna Atletico Madrid hian khel somni pahnia tangin point somli panga an nei thunga La Liga season kalmeka hian matchday somni pahnina khel mek chauma sela Barcelona le Real Madrid chau hi champion be seina nei ti thei an nia anni pahni atang hian champion ti chen anni le ngei do ni in alang ta zelani nizana vek English Premier League khelchun zomania heta hian Bournemouth in khwalmola season mangchetak mai Wolverhampton semi final neya Bournemouth tan Krupi le Scott ten gol khat veve an khung Brighton le an mi khwal Everton a chakjok omlovin gol khat veve khungin anin ne to ka he mecha hian mual nei tu Brighton hian minisom sari pathumna a Pascal Gross mangin ma an hruaya mase Everton hian additional time mangtangkain minisom kwa pasarina beto mangin an sipuran suta chakjok omtalovin point khat veve an hlo chuak ta ani
Chelsea in West Ham mi khwalin goal nga aluta he matcha hian West Ham hian bultan thajokin minute sarina Jarrod Bowen mangin man ruaya West Ham forward Jarrod Bowen hian cross ball anei tu man an tok fu lova Chelsea goalkeeperin alote fu tok lo bok nen far post lama a goal zuya Bowen hian chance siam atuma ma se abeise lo zo goal anei ta dayani hemi nu minute samthum paruna West Ham bokin Somerville mangin goal an khung bela West Ham hian counter attack atangin Chelsea an nora Blue Sea anin veng thatok lova hei hi an tuar zui farsa fa mi khwal team West Ham hian sinhi fine man ruaya ma se second half a Liam Rozinia ranaute Chelsea in siam thain minute somnga pasarina Joe Pedro mangin an sipuran su thena Joe Pedro goal khunga akhung tu ain asiam saktu khan fak aphu ome ti thei khopin asiam saktu Wesley Fofana khan atho hloka chaktakin mun ola ball atan lupui nuin Chazetin bola crossa far post lama tangin Pedro an atawlu chiang le Joe Pedro ain siam rem thiam lutuk le zuang thalutuk te kha mu mai chi anilo bok hemi nu minute somsarina Kukurea mangin Chelsea nan sipuran su zawa Blue Sian cross bola tang bokin lawaman siam chuaka gol khung tu Kukurea hian a Huaisen le tuan thadra aseng Huaisen le lo se a tuan po thatel le lo se chuan gol akhung arin omlo hemi nu hian gol dang ero alu bel theilok lova team pahni te hi anin ne tok maidon ni in alang man hial ma se additional time minute somko pahni na a Chelsea hian West Ham an nora West Ham hian tlar hnunga player engemaw zat an da kara Chelsea hian fingtaka ball in passin Joe Pedro finzia alang thar lea Enzo Fernandez an apet goal theina turin remchang asiam sak thiam le Argentina midfielder Enzo Fernandez hian West Ham goalkeeper rin lo lama chiang takin apet goal ani hemi nu hian goal dang lu bel to lo ma sela red card ero phor ania additional time minute somko pakhan na West Ham defender John Clare Todibo an red card achoi hun top don naya Chelsea tlar hnung veilam sira Adama Traore ball changlai Kukurea an achua atluk chil nuwa anok zongin Kukurea hian chet alazuya Traore an angai thei thak lo Kukurea aphi sondora anbula omjo Pedro an Kukurea lo chanin Traore anam son vele dor Traore athin rima Pedro panin anam man titi team pahni player pung khomin an boi lai laya asira John Clare Todibo hian Joe Pedro alorek na sa hei hi red card achoi phata ani he match London club pahni in machona hian West Ham in bull an tran thajoka ma se farsa fa sinhi faya ma an hroi chungin second half a Chelsea hian ropui takin an le thala goal thum khungin point thum hlo chuak zoka an tang London club pahni in machona hian Chelsea hian in khelan thunun zoka ma se West Ham hian omzenein an counter thei thina Chelsea tan harsatna an siam le thin Chelsea hian ball changtam hle ma sela West Ham laka hian olsam takin an chak big lova point thum an hlo chua hi an tan a hlu hle Premier League champion lai Liverpool in an mi khwal Newcastle goal khatin an ne boka gol khung ma sajok ero mi khwal team Newcastle ni in minute samthum parungna Anthony Gordon mangin Newcastle hian ma an truaya ma se minute somli pakhan na a Florian Wirtz siam sak ball pass fing takatangin Hugo Ekitike an Liverpool tan an sipura sud vele a minute somli pathumna Kerkesa ball pass thazet umlu tu Hugo Ekitike an thazeta ball siam rem nuwa Liverpool ma a roi pui zui le farsa fa Liverpool hian goal ni goal khatin an le thalmana second half a Reds bokian goal khung belin minute somruk pasarina Mohamed Salah siam sakatangin Florian Wirtz an kul takin Liverpool goal thumna akhunga additional time minute somkwa pathumna a Ibrahima Konate an Liverpool goal na hi akhung vele ani Ibrahima Konate hian goal akhung zoa amit tuite po ashuani kha enga tinge ti te po kan no mai thei Konate hian tu hnaya apa achan nuwa thachan ve empo aliam main Liverpool tan ainlan lea goal akhung ta ania teamin amamo na ria in hun harsa takara po chel takin Liverpool ta na in lana fakpo alo le Liverpool hi chakma sela antlar nung hi chu in thlada zeu lovin an om hlei thei ta lo ani bera an goal chuana enin Gordon Khan apet that chu thuran ni sela Newcastle attack kha Liverpool Khan lodang thei tura ngai an nia ma se andang si lovani antlar nung nging thin ma sela Liverpool wa nei na chu antlar ma te an cha tha hi ania an goal bo ana a chu Newcastle hian an do lo ani ber Florian Wirtz Hugo Ekitike te an hmu nom zel box sia hemi te pani hi anin kobrem tial ni in alang zel bok
ekitike phei hi chu mania chance in siam thei tlan chak le rang ani tel lai tak hi defender tan ven a har sat zual pha ni point alanga soise lo thin Florian Wirtz po tun lai chu fakna in abom tam ta hle German playmaker Florian Wirtz chen Liverpool tan match somthum pahni khelta in goal ruk akhunga assist tumriat aneya goal contribution sompali anei tlingta derani ani baka hian Hugo Ekitike an player tharvek hian Liverpool tan match somthum pahni khelin goal sompanga akhunga assist tumli nein match somthum pahni atangin goal contribution hi sompakwa anei tling der to Premier League te bola ma hroi tu champion tum Arsenal po an chaka point thum an hlo chuak Arsenal hi Leeds United khelmola an lenglu ta minisomni pasarina Martin Zubimendi mangin ma an hruai madueke ball vorlu thajet Zubimendi hian atau goal moi hle hemi nu minisom thum pariat na Arsenal in corner an pet Leeds United goalkeeper Darlow an nam chua tum ma sela anam chua zolo awangin ball goala aluta Leeds United goalkeeper on goal mangin Arsenal hian an goal nina an neya first half a ero goal dangalu bello second half a ero goal ni bok lu belin minisom ruk pakwana Victor Gyökeresan Martinelli cross ball 6-yard box atangin apet goala Gabriel Jesus an Adam nuwa ball ala thiam rangti lanti rin minisong riat parungna thataka ball a hold nuwa apet goal moi hle Arsenal hi mikhwal team jok ni ma sela mual nei tu Leeds United hi an ngam tluan thaka Leeds hi mual nei tu jok an ni chungin goal shot voi thum chawan neya Arsenal hian phu takin point thum an hlo chuak ta ani English Premier League hi zan ina khelchun zom turania Darsari lechan vea Aston Villa in Brentford mikhwalin hemi huna vek hian Manchester United in Fulham an mikhwalanga Nottingham Forest in Crystal Palace an mikhwal don boka Darsoma Tottenham in Manchester City mikhwalin thotani zanzan lai peldar khalle chan vea Sunderland in Burnley mikhwalin Premier League matchday somni palina amoran bok don ani tuna hian Arsenal in tebula ma an hruaya khelsomni palia point somnga pathum an neya panina Manchester City hian khelsomni pathum atangin point somli paruk an neya Arsenal len anin thlauna hi point sari ani ma se Manchester City hian match khadin an khel tlema zanina Tottenham an hne chuan an kar hi point lia anti-gym le theyang pathumna Aston Villa hian khelsomni pathum atangin point somli paruk vek an neya palina Chelsea in khelsomni palia point somli an neya pangana Liverpool in khelsomni palia point somthum pakwa nein parukna Manchester United in khelsomni pathuma point somthum pariat an neya United hi zanina an chakani chuan anchunga om Liverpool le Chelsea te hi le pelin tebula top 4 huanga anom le theidon ani Premier League season kalmeka hian gol khung tamber hi Erling Haaland niin gol somni akhunga adotu hi Igor Thiago Brentford gol khung khol niin gol som paruk akhunga Bournemouth player poimo thin Manchester City in an leitak Antoine Semenyo hian gol som pakhat khunga dotin Liverpool forward thar Hugo Ekitike hian gol som khungin adot vele bok assist lama hian assist nei tamber hi Bruno Fernandes ni in tumsom assist aneya adot tu hi Ryan Cherki tumsari assist nei le Jack Grealish Everton player tumruk assist nei te anni tumnga assist nei hi Granit Xhaka Mohamed Salah Mohamed Kudus le Morgan Rogers te an ombok ole khatichin kha tun tuma nizan in khel result sang tele abe bom table update thar chungchang te kan soizaw theina chu nile photro se